Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntu of course ta khiro la boy sevenza loyi nga ta khingu linka na gagasha beef ya mahlweni aza host nkarhi previous mngamsholo of course ay kombiseni lanwa ya gagasha kha kombisa ku yo wa switwa papa rona kombela ku rivaleriwa however yena anga hala ku tirhisana na ye na nga hala ku n'wi nyika access ya the gigs and stuff like that. So a boy sevenza mka siku ra di 16th of July are live. Yeah, let's go. Rivalela anga swi lavi swi na ku sungula nkahle mo swi kumbe xa yi tlangela na swi okay, let's go. Lavi very papa Rulani Xikombe rivalela anga swi lavi very papa Rulani Xikombe rivalela anga swi lavi ku ve hlahla ye xi u dikwa hi hlahla ye mfalo ya loko mi n'wi vona a nga n'wi rivaleli papa Rulani vhela mi swi tiva ku na problem kwala ya swi kona ku nga n'wi rivaleli munhu a ni wa swi vona papa Rulani munhu wa njhani munhu nga za landzele papa Rulani landzelela hina bodi hi nga na tichisa nyama hi nga na ti-BM u nga zonda xisiwana va vhe va swi vo ku wena hikwalaho ko hi nga na ti-BM yane sevenza boy hayi loko zonyeriweni ha maxo xi na yo BM daro okay u hlahluvi tihlolo ta rongo ivi u teka laki ra papa Rulani swi komba ku wa xi tirhisa dasa u nga swi lavi ku mi rivalelana wa landza leswaku papa Rulani byelani bosi ya n'wina loko ku papa Rulani a nga n'wi rivaleli a n'wi niki taleta ya yena ke hi yena a nga n'wi wisa loyi a nga n'wi wisa loyi ve ku na mukhegula la Rivoni xi tekile n'watsolo Rivoniya xi teki xidlodlo xi teki xidlodlo n'watsolo ala Rivoniya hala n'watsolo ve xi fiki xi vulavula na mukhegula wa le Rivoni xi ku hey wena Marivo xi ku wena wa Rivo ni kombela xidlodlo a ndzi vo se swi ku hosta ngopfu n'watsolo bota a va ha ri na power bota a va ha ri na power bota boti va wili a va ha ri na power bota a va ha ri na power ende vuchomi lebyi a bya ha tiyanga a bya ha tiyanga vuchomi lebyiya xi fikile n'watsolo xi yile ka magogolo ya Rivoniya xi fika xi ku he munghana hayi hi tala ngopfu ya Gashman la let's go. loko mo zama n'wi va nga rivaleli papa Rulani mfana luya u n'wi wele Pitori ni swi komba ku nganga ye a yi pfumeli nganga ya yena hi ya nga xi wisa papa Rulani xi tlhe xi ku ni kombe sorry mi nga ni rivaleli ma ni dyi wena bebe mani la ku rivaleliwa vafana va n'wi mi rivaleliwa hi mina hayi mina a ni rivaleliwa vafana sorry ni khomi team yikulu ngopfu mi ni rivaleliwa hi va n'wina mi ngheni toilet mi nga tisuli va n'wina ma ni rivaleliwa hi va n'wina to bifana la mi ncono hi zondhana 9 stopo you know what December ma disambitsi so ye boy sevenza hi ta n'wi rivaleliwa ni lava hi nga wemi ni lava chumu ka wena mina ku ndhawu ni endli ni ta hosta layani vanhu va ta va tele na van'wana hina va hi ramba va lava hi kotaku hi ya na vo va ta sweswo se ni rivaleliwa hi nga wemi a ni lavi chumu hi ku wena va ku tseminli okay ha ri break ni ku i ku boy sevenza i busy no ta chisa nyama ku ya ha teka shape but hi ngo kombisa ku ri sisi va khavula hi yona i busy no va kanta chisa nyama ye sevenza boy as you can see se ku akwena stop nonsense ka ndhawu nyana ya anga hi xava ya se ku helini ni khombe ri helini khombe vona plan leyi va nga yi phala vo plan leyi va nga yi phala okay that's smart okay a hi ngene nde ane loko u kuma vanhu vo tsema masinya hi ku hi nga ta swi vo ku hi ta endla njhani
sweswiwani ha koti ku endla leswi ha koti ku endla lesweswi leswin'wana swi ta ta hi ku hi nkarhi wun'wana ha koti ku endla so hi lexi Chisama yena nga hi aka la se hayi section leyi nga swi ku fambeni kahle swilo stuff like that ka ndhawu yaleyo business vhelo ra kula ende swi advisable ku business munhu a ri sungula small ende swi nga sungulisa swi nga ka ndhawu nyana yintsanana kahle boy sevenza swo swi ri kahle a ni ta kota ku vona ku ya generate mali na ivi swi ya mahlweni loko ha ha ri la makete la by the way hayi boy sevenza swikipa swa yena like se swi kona swi advertising hi yexe sweswo swi ndla 500 rand yeah track suit kambe te mani munhu kwala Z600 and stuff majesi 650 and stuff like that swo swi kahle swona swi sasekeni mpahla hi kahle yi sasekeni as you can see xi tsariwa mahlo tlhe xi tsariwa na le ndzhaku loyi as mi swi vona kwalano swo swi kahle ku vula ntiyiso hayi kumbe u fanele ngo boy sevenza a rezi but mini vo swi sasekeni hopefully boy sevenza u faneriwa ngopfu swi sasekeni na swo swi na tikhala to hambanahambana lava nga swi tsakelaka kwale Joni number phone ti kona so number phone ta ko hi tete nga kwala lava swi tsakelaka so 7 ta ama ngifonela mi sungula mi twa ku mi nga swi kumisa ku yini and stuffs like that va ku tsemini li xengenini n'watsolo a ka ha ri u ta rivala papa ri o va yini a ka ha ri na nchumu ka laha a nga rivala papa rulani o va yini wa swi twa papa rulani wa swi va ku xi ondi xi phateki na nhloko papa rulani xi lava ku rivaleliwa xi phateki na nhloko xi tlhe xi byela ni twa ndlala u nga zonda papa rulani o va na yini papa rulani u n'wi zondela yini xi lexa wa swi tiva hi wena de xi phateki na nhloko oh sorry ena a mi phuxana na xo mi phuxana a mi tla wa xijikela ti-beef na ti-beef hi leti nga na hina ti-beef ku n'wansati wa jola u ko n'wansati la nga joliki ayi sweswo a hi solution but a hi ta ku hina hi ku delelaka a hi solution swa papa rulani ti-crusha swi leswiya a hi beef ya chumu swi leswiya hina hi ku delelaka ni twe video yin'wana a yi endla video a ku ya koxeta siku na nkarhi mfana luya a dlayiwa a ni lava ku a dlayiwa mavokweni ma mina a kha a vulavula mi voni mi twe video liya na yola vulavula boy sevenza ya a ku koxeta siku na nkarhi koxeta siku na nkarhi mfana luya a dlayiwa boy sevenza phela ti-video tin'wana ti ta hlangana na vana va hina laha va ta vo ti-video letiwani a sungula ku vulavula mfana luya a ku ya ni byela ku ni tlela na tigeyi mina mfana luya luya na yena nge n'wi rivaleli mi mfana mfo a ni lavi chumu ka wena mina ti-generator ma lavi chumu ka wena mina u tshama u nyika yimi gently video yi kona laha singita tani mi kombeta video leyi mi ka mi twini ka the previous video yin'we ya Gagashi laha loko leyi hi nga hi katsa na papa rulani eswikombiseni sweswo Gagashi se loko o n'wi rivalela swi komba ku aya laki leriya u ri chuchini phaya a nga ku yisa papa rulani mfanweni ma swi tiva a nga lava ku chucha swilo leswi a nga swi boha a chuchi n'wana wa vanhu a ti hanyele loko a nga n'wi lavi so u vuyini ka maphilisi u vuyini le ka maphilisi a cincila ra vanhu kaya a swi laveki mfana ya papa rulani a yo puciwa hi vanghana a yo puciwa hi vanghana se vanghana va kona vanghana se u twa ndlala loko o za a nga n'wi rivaleli swi komba ku ri laki ra yena wa ha le ku ri tirhisini a nga swi tivi u ta ri chucha njhani n'wi byele na a chucha laki ra vanhu u famba ngophe loyi
mi swi twini u ri no boy u ri no u fanele wo bahuwa loyi wo bahuwa loko ku endleka swilo swi nga endleki hi to xavelana vanhu hi a nge ninginiki hebot u nge vuyi la mi ma twi lama ma ngheni lama le mavhenda majerusalem ma na xitlimba lexi a va ngheni ka life ya mina va ta xi baxiwa hi pamba swo ka ni fikeleti a ni ma vonanga madize ya kona a yi baxiwa hi pamba zino hayi leswi loko wo zanga n'wi rivaleli papa Rhulani wena loko wo zanga n'wi rivaleli papa Rhulani swi komba ku laha u nga n'wi chela kona ya ri le ku tirheni laki ra yena papa Rhulani mpfalo ya a nga wisa papa Rhulani phe yo n'wi fambela a n'wi boha leyi va hlanganaka kona so xi sala ya xi vuya xi ta xa kombe sori a ni loko u bohe munhu u fanele loko a ku sori u n'wi amukela ku swi swi kota ku chucheka ye swi komba ku wa ha xi petsa ku xi hluphe xi ondi xi yo byi ta xi fa xin'wana a yi fana hina u xi bohibe mfana luya u yo xi wisa wa wisa mfana loyi buti mfana wa tima luya a xi tima xi ku tsi a xi tima mfana wa tima xi sa ku kalakala xi sala ku kalakala a kwihi vanhu ka hina loko mo za mungu va nga n'wi rivaleli n'wana wa vana ne vhela mi swi tiva ku laki ra yena ne a nga se swi tava ku ri chucheka ku ri a kota ku trenda ku ya mahlweni papa Rhulani hi lexi na mubyele mfana luya loko a ku wa tima a ngo tima ntsene i swilo munhu u nge byeli vanhu lava u nga va tivi hi ku wa tima u tima yini wena hi we nga khoma network hi we TikTok wena hi we Facebook wena a swi kona sweswo munhu a fika ku ya mina na tima u tima mani wena wo va mbuti we hina hi nga ku tima wo va mbuti hi we nga ku hina hi nga ku tima wo va mbuti wena mbuti we la u nge vuyile ni n'wi timini loyi wa rachuva va n'wi teke enhlokweni la ka gaza ni n'wi timini ti-country letikwati leti timini tsi hina hi n'wi timaku bosi ya n'wini kaneta ku nga ha twali bosi ya van'wini mi zama ku ri lowu hala Giyani loyi n'wanyoka lowu wa nhloko ya nyoka wa xikandza xa AIDS luya xikandza lexi a mi xoni mati enge vo la ku fa a wu se xa titiya ka ha ri mpundzu ku dlayiwa hi xirhami na vusiku a wu tleli tlela kunene wena hayi swa mhaka foni yo heta swi ta ka yin'wana section video yi va yi lehe ngo yi nga ta yi nga heli but hayi mhaka hi tweni ya ya papa Rhulani kwalano so ya hi ku vona ku a ni swona ku video leyi nga ze hi leha ngopfu for now swa ku ta pfa hi tseme kwala ya mhaka ya papa Rhulani mara xona xi nga xi ondza kumbe a hi chekeni kahle tlimi liyani ri xi phatekeni papa Rhulani loyi i sevenza hayi leswi kumbe mhaka khati leya xi hi bina a ni tiyi xi ndla xi va swi ndlise swin'wana Gadazo, sorry, what am I wina? Ni kombela xinkwa mina ni tsandala kumbe mhaka yena ku nga ku ri mhaka ni xi cheka kahle ka trigo le ni vo swin'wana ni kha ni cheka mina I kind of like feel like papa Rhulani ka ha ri the same person ni vona ku ha fana miri wa ha fana
ku languta ka mina miri wa fana kumbe hikwalaho ka xikandza xo phateka maybe ku vulaka boy sevenza mara ku cheka yena I don't know kumbe a nga ro brema a ni swi tivi va rhwala ka swi na tattoo kumbe ku tsariwe ku yini ku na tattoo nyana a xo xikandza maybe I don't know ni nge swi tivi tsika nga ta famba ni jamu ka mina a ritsi na yena twa ndala swi tikomba yi n'wi khomeni hayi Sega!